Iti napalabas, kastaunay ti pungtot ni Dominic. Idi maamuan na nga addan ni Victor iti balay na Tiona. Nalidayan met ni Criselda ang nakaammo iti dayta abanag. Inasikaso metan da Victor ken Tiona dagiti kasapulan dangag kasar. Ket iti panagsarsarita dagiti agina, nakita da ni Victor nga da kasarsarita na iti cellphone. Ket kastaon na iti ragsak na. Inatap adagos ti balasan nga amangan no ni Criselda ti kasarsarita na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Si iti barukong. Victor, ni ka di Criselda ti kinasarita mi ti cellphone? Ha? Saan, Tiona? Sino nga rod? Ni pare piling na dyan. Ti sigod akatrabahwak iti talyer. Anya nga rod timbaga na? Sinaludsod na. Nagpaiso asika ti kasar ko. Oo. Anya mo tinsungbat mo? Imbagak amapilit anak laeng amang ikasarkan ka. Aniya? Kasta timbagam? Di ka na nagbainan anang ibagay ti kasta? Agpaisungat. Sumardan kan. Diyak kayat nakasta ti ibagbagam na adag saludsod kan ka. Amuda nga ni Criselda ti ayatay. Kayat mo ka di tayo paypaysok ti imbagakan ka, ha? Kayat mo tamang tangdanak iti mang patay kin ni Criselda? Saan, Tiona? Ha? Pangasim. Amok amaramid mo ti imbagam taado ti kwartayo. Talaga? Yung pangasim ko, ma. Saan nyo adang ran ni Criselda? Pwes, sa anak nga rod nga ibabain. Victor, Ah, kanya tinaramid mo. Mami, Ibagam kadyak no anya tipan nakaibabain nga inaramid kan ni Victor, iha. imbaga na iti gayem na, amapilitan kanulaan amang ikalay sa kanya. Andiya. Talaga nakababain day jay nga imbagam iti kayam mo, Victor. San monton nga ulitan ti kasjay. Mawatam. Uwen, mami. Tiyak kayat nga ipakitam. Wano iparang mo kadagiti taktao a pinikot na ka ti anak ko. Mawatam. Nawatak, mami. Nay, rabiin ngam adda ka pailaang dito'y beranda, anak. Gapot sa anak ang makaturong, tata. Pampanunutam ka di manang, dagiti nasaam apasamak ti biag mo. Dandanin ti kasarda Victor kanichona. Uwan, anak. Kunada nga ing grandi ka no ti kasarda. Gapot babak nanda. Marami damin akayat da. Ti ka di manan panangagaw ni Chona iti etam. Ti kayat mo nga saawan. Marami damin ni Chona ti kayat na. Gapot ado ti kwartana, tata. Anak. Oh, Chona, Victor. Nasapa kayo mata nakarubuat. Wan, mami. Barang malpas may amin na nakasapulan may agkasal. Oh, okay, iha. Ngam numalpasyo, kawit kay to kumaadagos. Dakunada, takes ka no, ti agsur-sur-sur no dandanay kayo nagkasar. Wan, mami. Wan, kaya? Mapan kayo ka di opisina? Nakarubat kay man. Saan?
Kasi narak ko ni Dominic. Ha? Apay? Kaya't nakanungag sarita kami. Anya ka no ti bagana? Apay kaya't nangagkita kayo pay. Oh, tsaka mo iha. Sigurado. Maipapankin ka ti pagsaritaan mo. Nagatumatan ti in order mo, iho. Ada ka di kadwa ta amangan. Dua tayo lang. Apay nga ron anagado, tinurder mo amakan. Tapno mabayag ti panagsarsarita tayo. Okay. Anya gamin ti ibagam, Dominic. Magan tayo kumapay. Ibagamon. Kasla sa anak, ama kapangan no jak maamuan nga umuna. Tirantam. Kaya't ko apapanawan nyo ni Victor Ijibalayo. Anya. Kang runanti amin. Di kay kumamanugot ngagkasarta ato. Anya? Oh, jak maramid ti bagbagam, Dominic. Anya tiga po na adi yung maaramid. Jak kaya't ngagbali na nakapimpiman ti anak ko. Kan, ti ipas ngaylan to nga apo ko. Ngam amangan no aglading itula ang ti anak yo iti sidong ni Victor. Apay ko mga agladingit. Idinto tayo ayatin na unay ni Victor. Isulang ti agay ayat. Yung saan ngay ayatin ni Victor? Saan mo na problema na ita? Masursurunan to nga ayatin ti anak ko. Sugsug kayo mat. Oh, anya ti kinunam? Tiyan mo kidi ayunan dak. Saan mo't gayam? Ha! Do. Apa yatim makdir kayon? Saan tayo pa anangan? Awanan ti ganas ko amangan. Gapoto sa inyo akay tading ganti bagak? Amokon ngawan tinasayat at turong dayto ya panagsarita ta. Sige, panawan ka. Pimanawan. Addanto amin aldaw yu kanyak. Ay, agyaman nak. Nalpas ba't lahamin ang dagit ka sa pulan tangag kalaysa? Imagpaykan ka. Panaragsak ka kalpasan analpas na diamin. Siyempre! Nabaguray ka. Apay, akasta ti saom? Saan ka kadipay ang maragsakan? Tanalpas ta amin na nakasapulan tangag kasal. Saan? Ni Casilda. Isutay di adda iti ikit ti kalsada kaslagor ora ti lugar na nga gawid. Huwag nga paiso. Mabalin ka di nga sarding mo biit ti lugar ta. Adala ang biit ibagakan ko na. Anya? Kayat mo tapadong parak? Tapno awanan ti kainagaw ko iti ayat mo? Naibuelta akong tilugan. Ito lang. Griselda! Aglisi ka! Pakdaaran pa'y kaya ma. Matay ko maitan. Diyos ko, dandalin. Baglakit din tanalis siya na tilugan. Anya, no napadong parak, mairasunak, ibagak a disgrasya, aksidente, tinapasamak, Victor. Talagagayam amay turid mo ti pumatay. Gapot na kayat kaasuluan. Kayat ko asyak lang ti pangituro nga may ti atensyon kad panagayat mo. Yolo. Ulit ka, Victor? No di mo lataywak si ni Griselda di tapanunot mo. Mapilitan na kagaramit iti dakas. Bayang, tapilit ko nga iwak si ti padunot ko ni Griselda.
Tadyak kayat nga dati daka sa mapasamak kan kuana. Kasta! Kasta ti kayat ko amang ngagkan ka. Dandanitan agkasar. Isu ngay waksimon day di akriselda di tapanunot mo. Tatang! Nanay, apay anak kabasbas sa kasimbang part. Gaputa dandaniak na disgrasya, tatang. Anya, Natayak kumaitan. Nasa anak-anak kalisi. apay anya tinapasamak. Tatang, kaya't nakapadungparan. Asino ta? Andetso na ka ni Victor. Anya, asino tinagmaneho? Ni Chona, tatang. Lukasta, nila ang tsona tirumbong apabasulag. Una nga, isuda ka ni Victor tinakalugan. Oray bay, bayam takasaritak to ni tsona. Saan ang tatang? Ang mga adadala nga pagaramidan dakit dakas. Ningarod bam Dorothy tikasaritak to. Nasaysayat, may. Kan awagak tumat ni Victor. Nabayag kami na nakasangpit kinityo na dito'y balay. Ngam kaslag tib-tib bayo akpay lahi. Gapoy ti dandani padang panupar na kinikaselda. Kinikaselda. Iso na ito'y mawawag. Sa nabali, anday ti banyo ni Chona. Kasaritak. Hello, Criselda. Nagawan kit din a konsensyang Victor. Kaya't nagpaigaya man amatay. Anya? Saan, Criselda? Anya asaan? Idinto ta kaya't dakko maapadong parang itay ka ni Chona. Nila ang Chona ti maya tamang dangran kan ka. No siyak maramit kan ka ti kasta. Ayop kayo! Kalpasan ti pananggulibyo kanyak. Kaya't dakpay apatayan. Criselda, mamatik ako makanyak. Saan ko amaramid kan ka ti kasta? Anya? Ni Chona ti dandanin ang padungparkin ka? Wala. Imbaglakit din. Tanakalisi ak adagos. Talagang awansan na saya at apanunot na iya babae. Gapo itinalaos a panagayat na ka ni Victor. Pagananad ka. Saan tayo langam mo? Noan niya ti pampanunutan na. Linapasan ti ayat kan gura ti puso na. Isuadinan amo da kiti aramidan na. Wan nga rod. Agpadata ang nagbalin na biktima. Dandanin ti aldaw, akasarda ka ni Victor. Ket nalaos ti kinaragsak ni Chona. Naan anay ton ti baligin na. Oh, Chona iha. Naimbag ta na sangputan ka dito'y balay. Itay pa nakasangpot kami kini Victor, Mami. Apay? Oh, imay ni Damian ni Jay opisina. Anya tinaramin na ijay. Imbaga na ti dandan ni panang padungpar mo ka ni Criselda nga anak na. Anya? Kasta? Timay na imbaga kada kayo? Iha, numapatay mo ni Criselda. Ang mga nusan ang matuloy ti kasariyo ka ni Victor. Apay kumasaan na matuloy. Saan ka kadingag pampanunot? Numapatay mo, mabalod ka. Mami, kapailan ta abayadan ti biyag ni Criselda. Nalakalangay baga a disgrasya tinapasamak na bilang. Kasanod, nagtestigo ni Victor kontra ken ka. Kati baga na, ngayong gagaram a pinadungparan ni Criselda. Maamin nga ta ni Victor, tiyak testigo kontra kanyak, Mami.
Ihalaglag ipam. Ay ayatin na pailaang ni Griselda. Ket mabalin amaramid na tikasta. Ha? Saan mo tunol ulitin tinaramid mo? Amangan no day tatisan abakatuluyan ti kasaryo kan ni Victor. Sige. Sana na maulit, Mami. Sumagmamanulaangin nga aldaw. Kasar kayon kan ni Victor. Iso ti i-focus yung adwa. Asaan kit di adtay-tay a Griselda. Nagwapo ni Victor, iti na ito'y aladawan. Kasla sa anak ama uma, amang buybuya. Nabayag mat anagayan ayat kami. Una yan. Dandanin, tikasarda ka ni Chona. Nakasaksakit ay naramid mo kanya, Victor. Apay nga impalubos mo, ama sulisog ka. Victor, inton bigatan ti kasarta. Kat ado ti inawis ni Mami nga agar ko si Terubayan. Umay ka, mapantakitaan ida. Sigalat ng timapan. Anya? Masalutak. Uy, Victor, datati ka po na no apay nga da kinasarita ni Mami nga agarkos. Iswarabang na lang nga tumulong tamat. Jonah, Oh, apay? Please, Victor. Saan mo kumadadaan ang tiraksak ko? Chona, Victor, iho. Ada kayo matgayam dito. Umay kayo. Mapantayo iti arubayan. Buyaan tayo. Ti panangarkusda iti pakaangayan. Ti reception. Oh my God, Victor. sige malangin. Oh, apayakas la mapilpilit ka laang iho. Wendo, saan mo pa ilaang amaaklon ani Chona ti agbalin nga asawam? Mami. Punasan mo na mamimpinsan iti lagkip mo da jaya Griselda. Tani Chonan ton ti asawam. Victor, kita mo, madlawan ti tiyan ko. Ipas ngay konton ti anak ta. Kat no lalaki da ito'y, sigurado si kati karup-rupa na. Siyempre mo't iha. Ta isukot nga rod, tiyamata si Kugmo. Victor, apa di ka mo tinagsao? Saan ka kadi amaragsakan? Tandanton anak ta? Saan man? No bilang lalaki ti ipas ngay konto. Anya ti kayat mo ngay panagantagan ko, ana. Awan ti mapanunot ko, Jonah. Makamunton. Noan niya kahit tangay panagan kan kuana. Excited kan sa una yan amang panagan iti agbalin nga anak yo. Iha, ti pailaang panagkasariyo. Ti i-focus tayo. Sankit di, at ti ipanagan yo iti agbalin tong anak yo. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di yuliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.